Tauni-inĩ ya Eldoret kibaro-inĩ kia uteti atongoria mwabo-inĩ wa thirikari mabũrĩire ndebe President William Ruto makĩũria mũingĩ kũmũbe itĩna rĩa kerĩ rĩa wathani nĩguo arĩkĩrĩrie tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ĩtarĩ ĩrarĩkia. Sasa ni miaka 4 tangu mpige kura, tumebaki na mwaka moja. Tarehe ya uchaguzi imetangazwa ni tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, na tumekuja hapa Eldoret kuangalia, tuone, tuulizane, muko tayari hamuko tayari? Muko tayari hamuko tayari? Waendelee kulala asiendelee? Waendelee na matusi yao, waendelee na one-term zao? Sisi Eldoret na Kenya mzima tutatembea tukisema ni tu. Magiokirira mwena wa mung'ethaniro atongoria ya mugite aria maregiritani na mung'ethaniro matire na kioneki ona kimwe gia gutwarithia bururi na mbere. Mtu yeyote ambaye anapiga siasa ya kupagua Wakenya kwa njia ya kikabila, kusungumuza mambo ya shares, kusungumuza mambo ya vitu vidogo vidogo, huyo ndio adui ya Wakenya. Ule mkabila wa huko kwetu, na mimi sababu najua iko jamii ya Wakikuyu hapa, nataka niwaambie, sisi kama jamii hatuwezi kufuata mkabila, hatuwezi kufuata mtu wa chuki, hatuwezi kufuata mtu wa kutupiganisha na jamii zingine. Tutaungana na Wakenya wengine wale wa kabila, yeye akae na ukabila wake, aendelee na matusi yake. Gĩcunjĩ kĩa atongoria kĩama-inĩ kĩa ODM magĩkathĩrĩria wathani wa President Ruto mugĩte gũkorwo na thirikari nyandandũku kũrĩ na umithio amu nĩ monete maũndũ mothi wa na mbere. Sisi watu wa Pwani tumesema ni 2 term. Na mimi nataka niulize watu wa Eldoret, mkiona mimi Mishimboko ambaye nilikuwa nikichapa Kenya Kwanza, kama sasa I have seen the light, I have seen William Ruto is a leader. Ngeribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Mũrĩithi. Washindwe wasishindwe, mimi nataka